Ubak Denbok Jerwa, Presiden juga East Khasi Hill Local Taxi Welfare Organization ulong bagi jingle Jongkat District Council man phasiu online ya professional tax ka jenjar bat bu jinge yaki padba kene kom pansiu online ki priang katkum ke juk ba menta henre ka bu pat ha ke jinge namar yaki balarim kile kum ki badang thamai kumta kalong ba jenjar namar ki padba ki hab pansiu online man lek hadu san nen riusin che cyber namar hapo KCDC timpen biang yeki kot kisla ya kene ubak Denbok lapan pau siklat pathai kubur hadin buladap banyakendu yu Deputy Chief Executive Member ke Khasi Hill Autonomous Districts Council ubak pensingan NSM Banyakendu jungi minta ya Deputy CM ni tolong habide baka jing penjenjar nak kalian ke District Council ya padba habide baka ni jing siu ya ka professional tax man nak try kali nani ki wat lagi nong try kam nadi simet ru ki habdan kam ni bang siu ni professional tax te jing penjenjar jong council yang ni ki tax payable sa ka council kalong ba menta pada ki phali dak online to ni priang ya online katum ke generation ke pangi menta akan kesepakatan ba kuai ni priang ya sisa ya kata ba ka pensuk hendrai ka ik ba pelong pa ya council menta kalong ka penjenjar pen ba da ka ba ka ya ki one renewal ru ka apply ki fresh ni di lalong pa be kemalong mangi te kam don jemut kan haba ki ik berapa kamu hasil yang online tak mungkin ada pendiang suanang ni sobat implement ni kata masih online tak ada pendiang nang ni te bros kat tu pada ka pengiwan hang ni bensiu padba ngio ya kata kubor baki ut mo khamram kaleng kari kasi ki jongi bahap apa ni ka hasil Autonomous District Council ki ang ba nginali siu professional tax hatay support council ki ang ba mlasu bensiu online offline hapsiu no online tenda lalek online pada menta hablet hadu ndriusin apa saya ada ndriusin hadu hak cyber tementa sekian pada sebut mo si kenta si sampau tangka unca cyber te lada ndriusin lek lalong na em si live spark tangka pas min hapsi susu saya kan ka fees second district council live spark sampau te lalong ndrius spark sampau pas ka bailek baywan kamda biru te ngai ni kejingwan yang kedua jongi menta bagi bak persangan harkat kejing dan lang jongi spending of tax te ila kubur ya ke kata ka jinglong jing sedang persang ya kene ka jing siu online ya hamide ba kene ka professional tax te bat kila kubur hiru ba kinu ni bakwa menle offline ku kila menwan le no ba kinu ki bakwa menle online pada ru ya kata kin le online te bat nadu next year pada kandon na budak online da ka bakin hapen biang lupa bat nang ni na po cancel undek ban biang mangi undek mo kolong menta ni hapsi bat khadang hapen biang mangi na dong hadang council kapau ba council kam nong trai undek mangitip pa menta ginong trai pot council gibon te balik kila ayu kita kalau nong tak dia lah kalau kata nong rem ba nak leng council ni menta kila priang ya kini ka offline mensiu habire ni professional tax tinang leng jungi ru kiman ya kai ka ba long kejingwan ya kendu jungi kam long sep ai kan kalong kejing kerpui padba iba kapan siu khajna hang ne Nadu buno kila pene online hang ne nadu ka sitarik punai yayong arajara sa mars maka kini professional tax ko jungi ka jukut bej man ha ka live poetry uluber man kisnam kalong tak live poetry mai mat ka akut manununus nam kan sedang biang ka batmai nadu ka sitarik punai itu terter hadu ka live poetry biang dia senam kan ka sitarik upel acara apsa Ngut ka jing ba siu online kedai ba hap legun sin cyber na tangata kata namar beli bagi krempen biang lupa ki dokumen senang ni hajin sisa ya kirin wali lei lada kitang sutai tangi kerteng bagi kok mensiu la de bendep ngi jusiu ki kok kali la ngi jusiu ki ino jing siu online weden ki baslam utam hapos tang tala ada ndai kum kalau menta pada hang ni hadu hable hadu ndrusin teh ngi hapen biang mangiti ki kok kisna ya council kat ba ka council pada kelak don lupa ki kok kisna ki sungi hajing sa kadi council kaban soban le ikini kamut kala di pek yaki existing file ki amun pek existing file makin penbiang makin kini ki kod jadi kini ki break bamut mon le kamut sina di bitang renewal ndek mo kalong menta pada kalong medik fresh kapau bangi siu pro sata kamut seno tu pisah jungi kene apa mentangi haple thamai biang ya ko bari mbu